Shalom teman-teman, jumpa lagi Zehan, Musab, dan Akis vlog. Kita mau ngapain Akis? Ondel-ondel. Oh, mecahin balon. Balonnya karakter ya. Ada banyak karakter. Let's go. Kita mulai. Mau warna apa Akis? Warna pink. Pink color, pink color. Where are you? Here I am. How do you do? Warna pinknya itu ada apa gambarnya, Kis? Gambarnya apa? Oh. Baby shark, du 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 du, baby shark, du 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 du, baby shark. Isinya apa, Kis? Oh iya, duit 2.000. Re, dapat duit, Kis. Buat jajan ntar ya. Buat jajan apa? Pizza. Beli pizza ya. Oke, sekarang warna apa, Kis? Warna apa? Orange. Oh, biru. Blue color, where are you? Here I am. How do you do? Itu blue color, itu gambarnya apa blue colornya? Oh, harimau. Pecahin dulu nenek. Wow, ada gambarnya apa lagi tadi? Hah? Dapat duit lagi. Oke, ini kita buat beli apa, Dek? Baju baru ya? Oke, sekarang warna apa, Kis? Orange color. Oh, coklat yuk. Berarti coklat color, brown. Coklat brown ya, Dek. Brown color, where are you? Here I am. How do you do? Pak, itu gambarnya apa tuh? Oh, anjing. Jangan dendeng. Waduh. Wow, ada apa tuh, Kis? Oh, es krim. Yummy, es krim dari Wash. Oke, warna apa, Kis? Tinggal 3 warna. Apa? Kuning. Oh, kuning orange adanya. Oh, orange color, where are you? Here I am. How do you do? Tuh kan kamusnya gambar apa? Oh, cinta. Apa itu ya? Apa itu, Dek? Iya, Oma juga nggak tahu. Udah, pecahin deh. Wow, ada apa tuh kayak jatuh, guys? Wow, Spiderman hitam. Coba kasihan lihat. Wah, duh. Wow, Spiderman hitam. Spiderman jahat ya? Oh, baik. Oke, sekarang warna apa? Warna pink. Pink mana pink? Oh, warna putih. Putih bahasa Inggrisnya apa, Kis? White color, where are you? Here I am. How do you do? Itu putih gambar apa, Kis? Oh, gambar apa? Mickey Mouse. Pecahin dulu deh. Wah, ada apa tuh yang jatuh dulu deh? Apa nih? Oh, anaknya ondel-ondel. Nih, bayinya ondel-ondel ada ya. Lucu. Sekarang yang lain lagi. Tinggal warna apa? Warna ungu. Purple color, where are you? Here I am. How do you do? Ini papa warna apa? Gambar apa nih? Kuda. Pecahin. Duh. Hah? Mental. Apa itu, Kis? Apa ini? Oh, ini Sonic. Ini Sonic ya, kesukaan Mas Zehan ya. Oke, udah habis teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa